nsuo densu yensu a efa Nsawam adwagiri mpesuaso ye wo epuye mantemu enfie bebre a etwam ekono nsuo yetene nsuo bi a na yetumi enom yesanso edidware nanso megidi se de owuni edana de sesisi a nsuo no dwumadi a edi no edoso paaye sisi ano nsuo densu ye wo Nsawam no wo mu dwarem wo mu burum wo mu hwie boda edigum ebipo eja wonan egum enunti enyawanwa sensuo no eni aseye ma aye brown. The boundary sisi an assistance because of the redemarcation constituency created. They say statifi dobro ofi and crime area and so my honest statifi akwa kosi pampaso. That is the ocean length now. The other side, shall see if he assign quabri quans to see photobi. And Alba the eastern parts, and also Kwakosi, Luca, Anno, Piadin, any others for any share boundary. Many others to share boundaries. Many Sumu for share boundaries. And I mean a brief for some share, but I'm a sunny, I'm a summer. Moses was more or less maybe 150 of about 4 constituencies. So what's MP? Ya won Nsawam adwagiri. Nsamo wokan danadi se mpesuaso hode eye biabia eho abie. Nsawam eye biabia adwumeko ahodo akase atwetwe wuro se Nsawam Canary, Blue Skies. Ni nyina ewo ho enunti nanka wo hwese de ho abie ye adwuma akase ewo yi nanka ese mpesua no so sonko kakra eso entisa ya lord kwan ya efiri ekwe emese mo ba no mo amobehu se na etie ensuo kura age fafa na we nya kwan o sa ye de ye frɛ na kwan ye mma bi a mo ye dɔko wɔ ha ne ade o mo kwa ho ano mo nam yesuku sem ne ade de ne de beto nkyɛn kakra bi sɛ ebi bɛn wɔ ahenti ye bɛfa nse nkwala no betimi akwaba na obi ho janse no so janse me akrama janse no so na ne ane mum no nka omu kwe na kwan ne ye de a na nka omu nam so kwan ha yen se lord bi kura ka se ba gisakola akɔhye nwuram ansa na lord na bɛsen kwan ne ye ka ne asɛm nso nye ɛna afei nso ka mo kura no to de bi kura no a ni akwa ne se afei di akodu ba bi kura mpo a se ye pese janan kura ye gya ye nan kura no a obi afa sekan a na dade a na okomre mu akotutu ba bi ansa na we janan nan ni bi duwa mo di fi de mo amoye de awu ya odi o bi da eni o na no mo de ebra kuto so mu a e di mia bi na asi e di mia gusu a na kolan tu to mo obi antomu da ye me ya ma no makata so ya ma na akata so ya sa 4%. Enso nso aye no mo de ensuo ne de ne yetie ne de ya frɛ ne gi nyame dance no ko nsuo ni ade Chinese bi a omo pay abo a omo aye quarry omo ye blasting a omo ma ya so nti ekuafo ye kwakum a omo blow machine bi a ma yente na obeti an se abom etumi pom a se wo efuom na se umbe ho kakra kra anhwe ni ana adum dia bebo ni ma di nti omo ma sankofo no permit no because we baby omo ye adwuma na hu sunsaso ma ye kromafo no very very deadly. It may have 2 MC and me shall not once not twice omo so mu gusu ani omo sinkunya tie gusu ani. Now we're supposed to even have a meeting today. And no more to a cocoshada. And see, you go to a show when you saw between a friend meeting, yet me a car, I'm an efiho. About who will be a basso. Emma and penny for baby, so a year, MPC baby, Abaha. The beside you be a debate to be any mobiano. Or catch and so Quaba or Ma. A bram it in some outdoor ya, or more mote and Persiano so, or Mobobo, who need in home come na bom posayi why be a wo fie wo hwedwuma de bi na woni Nsawam amenkyerɛ kwan wo sim fin kran a bed sima aduno enum de e wo sɛ wotumi eduru hɔ na ade ba ko ɛda ne so kopie mu hɔ a e ma wo hu sɛ waduru Nsawam wo hu tekitela dodo na frɛ no twofia ene burudo a na nyɛ hɔ na wo ye wadrogi zongo na minim sɛ bia ha osini ɛtai okromfo bi a nka bɛka no a ne ugbowura ha minim and country planning for so Ghana ha mse adwuma na gu wo mu nya adwuma biom obowura ha pa akron fo kro no o ye hwan ba din se obeche no ga mu tuntum ebi da ha da o mu mba
gota serious untum high pa serious because say mamina over hasin malubu hasin say you ba be sisi holma you not even allow say say ade I don't know see me boss ba na ka chen say the way antutum wa say na o see ye beye it's not cause ochina Sundays tomorrow is weekends so just like ochina ye be bana ye got a sneeze na ede ye float ni na meko so to agota ni nyina me gota ni nyina na mha nti eya na efie no nyina ye ma ebi kura ya nteki kura na to tia super at the end etumi ko ebi no dem kura for the first instance say gota no eyesen etisa no anka say omo ye no drain say na bia ebekọ nsu na ebekọ the nsunum seed na ebi no be ye dredging bi e wa sometimes about 4 years ago on be dredging on be dredging the nsunsu no enti gota na eco street eco the nsumu no omo dare omo dredging so omo ti anua no na mbe akwati affordable houses nti omo dredging nsu no mo e ma omo park anua no nti omo ba be dredging no omo divert gota no ene eco fa nti ama nsu no entimi nya kwan enko adredging zongo ina yambola ni yebi Lady Kambakon, yet also in our address of Quanso. Ye here on one Casancasa, a wadregia. It is a dredger and Casampom be to Bolano Egua. In Nsawam, Nina at the bar. In Sionun so taught ne a year. A quan yen to men for her charm of fat. Na fa ball and one said na mkrofo potemusa na ewura mkrofo de no na yiri na akowura mkrofo fi say ya sana wo na modem bon pa o serious wo modem e bon anya sa wo kan ntuntum so ye fa no kwa ntuntum de ya tete net ni bia man nso ntuntum ya practice wo ye kunto kwankasa ekrompa fi ni party mo we obi fie aboboa no na no e na o hwe fi ye wo bridge so bridge o sesame bridge o ase e ho fi ene entemu obi dan yachi dan yachi a o hwe ntokura yi a wo da bia kura bia na sisi yi a entontom e be wura ho akola bi wo ho a ye se ye fight eye malaria kola so mu enfie num malaria na ade na we dem say okunhu ye kun okunhu because we know end to be more millennium development goals for malaria there no end to be nya ho adwuma kwa Ohawo a ewon Nsawam adwajiri kopie mu ho a na wohunu no se nya de efin kwa eye ehawo ya Nsawam adwajiri fo ewo okọ wo lorry station so a ene bobo kra station ha ensu ta bottles ewo ha ama nipa kwa ngi ma faka entre mo ye kwa yi ya kan omonye e to 1 cd ti omonye mayen ye bre 1 cd every day ka kasi okito 1 cd boso me ya he ya ka mo nko mo ya mayen meja emi nda say yo ko kasi ye ntia ko mo kasi mo dia ko police are mbresa are e ko yi so to ateche nko ateche ya ko ka mo se mo ntia se mo pese mo ko dia ko police nzi anya ni ta a general problem o man mo think say we blame need to abahin kwaso see governments have come and gone including MPP abahin so obi aba be ye biko ba baby a edu no poto ye penny say ye ye die hia and say ye die fata go share quantum point here a very important road a link Greater Accra a national capital Emma the next populous region which is Asante region even a share boundary with Central region kama make a statement me to an amount minister ho problem is say contractor is yin chanika it is a yin advance facility man won't mean your kwan we nkwa wo san hwe abreed na the area woman says every kwan connected to all the pineapple farms are dotted along that Equiapem scale enti sabio betimi di ponko na konsuo no ho na so ntimi fa ne kon enhyem yes me ye bia asmrahye bedwani be kan wasam
the co-minister hall departments ministry ni omko kasa mayemu bia station at we are saying ni nyina ya ka ya the report I go cancel what's your baba cancel ya ka what's your baba ya the letter akọ ya won se wa man mo ekra se na na se chena wo baba ya man ya di musika wa te bia rema ka bia rema tia wansi every day musume ya middle of the year na wo mkofa quarry yabo be fele apoto su ni na but I say nsuo no to ni na start wash ni na afini what did you say in fear betting ni man kasa de me be kan papa no de benya be 1.5 years I'm the boy maybe now 1.5 years ya o start so this game fast what about ka dey awo dey ba cho bin tun kan ho ase but me de koma ben for nche aho de bin tun ya no say on anya faso na so anya faso me de mbeto ye na me ka ho ase me ba ye papers ba ko num ne kura me ba ko kura no ye nsia enti wo se e wo mu oha ba ko 1 cedi wo de wo ha 1 cedi times wo ha 1 million enti enumi 5 million we be ka ho access eno no ede o chese abo no mienu e kobo no miensa enti utumu se bi obetimi ade bi aka ho eno ti 6 no multiply by 31 days we are sure say weekend kwesi ada wo de meba mama wodi atu me menanti 4 days no free 31 days ni ubenya ba ko eye 27 days times 6 million times 1 year enye sika atwa ya yetim minnim se bi sika no ko ha ene assembly ho nkonwa bua no mo de aya se ne nsu e wo ho no eten ya wo mo de yew so wo mo ana de toka se dem so amede binim na ka minnim se bia ba bia wo gidide to ne de nka wo musika ne de nka ese efa wo munya ho mfaso wo munya mu feelings eti mu de kakra so ho but ye de am se de no enkom enkom wo ba hapa photo so station no kura utum se congestion ebuche ya nipa wotra don hwere miensa na wo bitika mu a chese load no ayema so pie so na ye nsem mebre esa se emu achinti wonya ba bi kura no wapie afa no watumi de nipa na abre na abeto na de bi pe ba bi akwa pe ba bi didi ti atoro na chese ka ni mu ada ne station na se bedroom de ama no wo man ya yebu wo man Ghana enei Nsawam adu agiri lorry station na ya ba be pie mu ebe yedwe eba na de suam so a wotum se o madusua no kane no na nye denso nei ekonanim kakra emom ade ba ko a enya omonyon fantini na esie ene se wo mu adan ahodo wo mu ko school no wo mu de emonom na so wotum no se MP o no wo bon homode e wo safa adusua de yende ni boni patu ko hwe trend the last decade because hwe trend na results no aseye papa enti nyamiada roma mutu abama mini Minister Director of Education at Nase etutu na mo kakaya jinse bitimi aboa amadi sina na koso MP no ba no ono so adisia eda na komaso nti e koso yidi kan no otoka so no structural development say the bia enkwara ne betina esuade ya bia ha ni so dey be faye nti ahase o take two initiatives bi ebebo adisia ba kun ye scholarship scheme we hwe mu ameye ne chese nipa dodo na bibi ni omo se enti ya set up scholarship scheme na scholarship scheme ni nyame kwa na mehwe so ye yi asofo ni education is more experience na modano nti wo ba na the application ba ni a ebusebuse mu ni ehwe se wo obi a uni bia na etimi adan atia wo tukaka na nwoma kinkan reading habits is so form the see any see library ba ko ha ni esi ba ko so wadreji ubowura edwanemu a wotumo no se enema ekoyie de fa no edan o mtitimu a nimom edanan de ene ba bi a wo mu egunsuo ebi ni ho wohwa MP abomoden aye bibi afa ho topole tank de ama wode na so nipa ewo Nsawam adu agiri wo mu hawo kakra eni ba bi aye junso
Yeni baby a ye twa ye hu. Yeni baby a yeni watchman. E wo gba esi wa ha. Ya de ni amabuo no wo wia. Yeni kanea. Yeni hwe. Di aduanodwa. Ni ye suro si ye be ko fie. Bra wa to ni ama na gu a wo ko fie ni wo du so. Akrofo no wo wia ye. Eye ketwa. Na that ni ha sum adiansa na eti sum eni night haidan ya wa ya ma ndi ngani so eje ejara ba ya pa na ma ye tiatia bontori mu na ma tete bia anye ye eni toilet road na eda ha na nka ye nya ton ade kaka ye yi road na se fi ha nti ama adwuma no se se e ko fem kra basa kasini na afa ekwan foforo no so nti ama egwedi no enko so se first na nka ka yi mpa die ye dia best de kansa na grama sabe da mutu no se le o aha no ni road was ni pa no boss ntana ya che emu a ya se aba ha se kuya na ya do ade ahwe me bedu bebi a medun timi dani mechichire mu a enye yi muda makuma so dodo tinanum me baa me ka sa ade bi da epo no so woso kakra eba nyame nchade ababa bedu port ade na ani itimi sremu mu nche na nipa dodo na anya bi se de be ya ebetimi aboa ebo hye kakra me be hye no modarum eno ana mi di sun kakra itimi se we mu na mu afiayo na mo ye no na afiayo no mu ndo ne moho na next year so me say another big surprise I'm going to bring more come. Madam,